Basol ko kadi nilipaten ka kaungkan tuy puso. Basol ko kadi nuyawaksikan dito'y panunot ko. Diyapon madaeran na ipuris asaem let ang barukong ko amang lemes manggudas tuy biyag ko. Awanin day di ayan anang balud na iruta kawar ni ayan kasman di agkumas diragsag ken nasamit abalikas namatiyak ken ka tanatalgen tuy puso ken rikna ngem kaya ubaw di ayat mo di mapagyaran awan ser-serbina di ayat ngay langit parit na ngayon nak tinagibig kita leken namnama nagsulbo nagbunga dagidi nga arapaam ngayon ka minuli ikarigin sa mata na siyang tunay pumusay nagimot tulaeng manghiyak di naglabas ngayon kumbina na kalmanta napuntarakanta kaservis amang pasantak di nairurumen na ayan. Akastoy itet mo apanusa iniyawat ko tuy ayan yang pait di ikain sumapa kasaluan kay ilan imbatim tuy puso ngagmaymaysa naaglak-ang kinaulpit kinarangkas awan ser-serbina di ayan ngay langit parit na ngayon nak tinagibig kita leken namnama nagsulbo nagbunga dagidi nga arapaak ngayon ka minuli di karigen sa mata nga siyang tunay pumusay nagimot palaeng manghiyak di naglabas ngay kumbina na kalmanta napuntarakanta kaservis ang pagpasantak di nairuruben na ayan siyang tunay pumusay lagimot tulaeng manghiyak di naglabas ngay kumbina na kalmanta
Nakunay pumusay, lagi mo tulain. Baliat tinaglamas, ray ko pinakalman na. Napungarakan na, kaservis amang masantap, di na irurumin na ayan. Di na irurumin na ayan. Di na irurumin